Ki runar ki bamla ban itu haka step perngam jongka kat sautrik ya yong ki lalet ban kendang ya kawe ki ATM jongka HDFC kebadan haka shnong wapung skur East Giant Hills District bat yo ban rong tu ya kapisa kabakad kendai lak san punyo wajar kendai spat tingka. Superintendent of Police ke district Upangkaj Kumar Rasgania lingba ukurwa upentep bakan ke jingja kala jia hakapor kumba ar pesawan stamp hakabaling baka CCTV layu iru iki arngut kinong tu ki badang khung ya kapisa naka ke ATM. Hadien ke jingja ke kinhun crime scene kala 1 mardor haka ke jaka hakapor kat arsteng mensngi ban penong ya kajing to kit benya bat na kaliang ki pudet kila pendan kam de kisau smadin ban lap ksai hakabaya de bat ke jingja. USP upentip ru bagi ni runar kila pendan kam da gas silinder bat ki wei pat ki tiar ban ot ke ATM machine ya ka ba kila ino haka ni jaka hadin bagila pet keran. Na luar kata upentip ru bagi ni runar kila rong tu ru ya ka wei ke kali bolero pick up ban let syakate ke jaka ya ka ba kila ino bat pet keran da kejan. Haduk mentahi ompat syam lalap ksa ya ki subadon keti bat ya ka let kawan jongki ong USP haba benram ba ka kinhuan ki pulit kadang penkre ya ka kaipan na ka bentak yang Kashri High Court ba Judicial Commission. इसका फरोई तो है, तो लग गया, ये कोई दिक्कत नहीं है।